Welcome, Mafethu Mikinera. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If kuthi uyaqala ukuyibona le channel, ngicela upushe the subscription bell ukuze njalo udokotela mekhipha ivideo nibone ngayo nje ibhathini libovu sikhuphuka njengesitimela samanzi. Ngiyazi ke iningi siyayazi le channel leli. Dr. Mzizi, kade sagcinana ndodo enkulu, sisacela ubingelela abalandeli bakho ababoka le channel njengamanje. Siyabingelela kubabukeli be-Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani mkhulu wami? Hey siyaphila khehla kunjani kuwe? Siyaphila mkhulu. Ngisabathe ngiyakuthinta mkhulu lesi special siyagqilaza. Sisacela mkhulu sise ukusichazele ngespecial ukuthi sihamba kanjani siyavala senze njani mkhulu. Sisacela ukhulume ngaso. Yebo khehla la. Hayi special khehla lami siqhubekile kahle kakhulu. Sahamba ke khehla lami le ndima yazi safika emaphethelweni ukuthi hayi nami sengigadle zaphuka. Yobona nje bezephuka izolo ngiyobona ijazi limalongwelongwe lawashiya. Limaxhaphesho khehla limalongwelongwe lisangcolile le jazi sithiya silifake. Kwa manje lokho kunye kwadabuka khona emahlathini lapha kuyovalwa izimpizi ezitha kwabanye labo kwameva ladabuka leli abalijwayela ababukeli. Khehla la. Yebo mkhulu. Sisacela ukubuza mkhulu, ngabe ispecial siyaqhubeka noma siyasivala? Hayi khehla lami sijoba siqhamukile le windini namhlanje sithi sobika khona khehla ukuthi hayi especially sesiphelile khehla. Yebo khehla lami lesade sinaso lesi sasikhulume ngaso. Yebo khehla lami. Khona sibanikile ithuba mkhulu wami. Sibanikile khehla ithuba bafikile khehla. Sagadla hayi. Sagadla zephuka bese ziphukile ke. Sekuphele zona izinduku kade ezigayiwe beziqondene naleyo mpi leyo ke. Yebo khehla lami. Mkhulu wami, nakho uyangaze ngumuntu uthanda ukubuza mkhulu. Na amabhakede abovu. Ngabe mkhulu suthakatha suwenzani ke manje ngala mabhakede abovu? Sisacela usilandise mkhulu wami. Yebo khehla. Sithe khehla lami masilwa indaba yale especially sayiqeda. Bese kwakhona enye induku esigayayo wahlezi sigaya khehla lami ubusuku nemini kuthiwa leminyangeni kuyagaya ubusuku nemini akukho ukuphumula. Njobona lo 20 liter lo nalamabhakede o3. Izinduku lezi khehla esizenzela abantu. Yabona ke lezi ke khehla sesiyabapha manje kade abantu babekhala bese zikhala emajazini. Sithanda ukuthi siqinise induku sishaye kakhulu. Le nduku khehla iguqula lesimo sakho le nduku. Isimo sakho sike sithi le nduku indlela esiqhwaga ngayo iguqula lesimo sakho sike sithi udosa kanzima into zakho zimkhuni zilunga kanzima. Le nduku ke khehla lami iguqula lo sosimo sakho ukuthi kuvuleke yonke into yakhe izinto zakho zikhanye. Khehla lami le nduku le ihamba induku yokugeza ihamba nenduku yokufutha kodwa mothatha le nduku kumele ukwazi ukufutha lo ngithi angilibeke iqiniso. Kumele ukwazi ukustima khehla usitime futhi ngento ene element umboze uyikhulumise le nduku khehla. Khehla lami le nduku le ifuna umuntu izinto ezingamhambeli kahle. Akufuneki uthathe le nduku uyisebenzise izinto zikihambela kahle. Ngoba izoguqula lesimo sakho zikabe sakahambela kahle kujike indlela esiqhwaga ngayo isiqhwaga esinjalo. Sifuna umuntu ohanjelwa izinto kahle. Noma umuntu ozithi mazinto mazimhambela kahle kube nokunyazi ukuthi hayi lokhu kuyangibhedela kuhambi kahle. Futhi ugxileke kuloko uma uyikhulumisa sowumbozile. Unamathele kuloko uyinika idirection kuloko ukuthi ufuna kwenzeka ukuthi phezulu kwempilo yakho. Solo muthi mkhulu sikhuluma nabantu engithi angikuthola umsebenzi. Manguthola umsebenzi bayangithembisa ngigcine ngingenzanga ngalutho. Kunjalo khehla la. Into zami zihambe sihlangane ezijike zihliphizeke futhi. Kunjalo khehla njengomuntu uthi uya apply endaweni bambize ku-interview veni kwaloko kuthuleka. Omunye athi ngiwe apply uyafaka izinto kuyathuleka nje. Akwenzeki lutho yonke into yakhe ibukhuni. Into ezinjalo khehla lami uzilwayo le nduku. Qala nje ngeyokugeza ukufake ebhakedeni emanzini angango-5 liter ukushaye ngesandla so uyakukhulumisa ke. Khuluma ukhulume so uyageza wonke umzimba ngale nduku. Ugeza ukhuluma. Uyiyeke yomele emzimbeni ungasuli. Ngosuku olulandelayo ke sokungena kulesiqhwaga sokufutha. So ubeka lamanzi akho la ngango-4 liter. Uyalinda bile so uthatha le teaspoon lakho yayikha le nduku. So uyayithela la uyamboza ibilele kuwena ucuphe noma iwashi 20 minutes. Usuyayikhulumisa khehla ungayidlalisi sifuna ukukhulume le nduku. Ibe ne direction khehla.
uthi ukukhuluma soyayibingelela lento ngoba imimoya lekhehla Imimoya. usho ukuthi ngiyanibingelela abafana bomoya amakhosi amakhulu imini usibanibani wakabani ngithi njengamanje madoda vulani konke kwami okuvalwe ngabantu okuvalwe yizitha konke kwami okwafungelwa abathakathi okwafungelwa abantu ngithi namhlanje kuvuleni anihlulwa izimpi nani izimpi inqobe konke umendleleni yami yempumelelo ngithi namhlanje kuvuleni kubuye yonke inhlanhla yami engaphuma naye siswini kuma uMasibanibani fuyitshele kanjalo khehla isuke seyibona yona ukuthi hayi inhlanhla yakhe uyaklashiswa lapha ake ngithi mkhulu so uyayitshela nanokuthi ngiyaxolisa khehla ungena ukulimini so uyayitshela nanokuthi nisuse lonke idlozi elibi laseKhaboma kabani nedlozi elibi lasekhaya kaSibanibani nilethe leli lihle lukhanya ngithi manje seyiyafemba manje seyisusa laba ababhedayo ifemba idosa laba manje abahla abaphethe ubukhazikhazi so uyaqhubeka ke khehla ke so uyasho konke lokufuna kwenzeka empilweni yakho ikona khehla lami ke okufunekayo kulento ukukhuluma ungabi namahloni mkhulu wayisho into ebalekile mkhulu uthi lo muthi ukwazi nokuthi uxoshwe idlozi elibi yebo khehla lami susa nanomdliwo isipoho mawuthi uthi bakumemisa isipoho waphela abanye abathakathi bayakubelethisa bakushadise nomoya ukuyiwona ohamba phambili kuyona yonke into othi uyayizama uhambe yohliphiza lento yonke into othi uyayizama khehla ingalungi ibe bukhuni ngisho kuthiwa mkhulu inhlanhla ivalwe emndenini noma ivalwe umakhelwane noma ivalwe umuntu ongangifuni lo muthi uyangisiza kunjalo khehla lami ulwa nezimo ezinjalo khehla le nduku nje iyahambisana iba u3 yonke lezi nduku lezi ozisebenzisayo yebo khehla zona khehla lami sithi abantu asizobapha ngoba kade babekhala abantu bethi abanye abasebenzi noma singeke sikhulume la ukuthi kungakanani umnikelo waka asikhulumi la emsakazweni indaba zama-price kodwa nje siyabapha khehla yebo mkhulu imali airtime straight khehla siyabapha ngekubaphela kona lamabhakede ngoba hayi sezikhandle zephuke yabo nje yila lo 20 liter ila mabhakede wo3 zihambisana zonke lesiqhwaga lesi nasi sangoma mkhulu sithi angisebenzi mkhulu into zami zivalekile ngabe lo muthi siyawudinga siyawudinga khehla lami kodwa khona ke imfihlo efayenziwe lapho kuyena lo mngoma lo kodwa suke sesikhuluma sobabili ke lapho khona kunye fakwenze mesachele ngawo lento leyachele ngayo egcekeni kodwa sekukhona izigaba ezinyadlule kuzona sesifuna manje lento idonze acatshanga kuyo wonke umuntu amaziyo ukuthi uyisangoma bamphuphelele into enjalo khehla kujule kakhulu khehla la eminyangeni yes mkhulu wami njengoba unobalandeli eMpumalanga eSeason Cape ko North West ngingayabala ngizokuzokuse le nduku sivungele ukuyiposa na noma kumele ngize la esigodlweni yebo khehla lami mase sekukhulunywa lo limo linjalo khehla siqala ku video call iqala bayazi abantu ukusetshenzwa kanjani kwa manje kukhona osomathuba nabo abahluphayo bahlupha kakhulu lezikhathi zamanje bafonela nabantu bathi hey ngine special la akukho okufunayo asikwenzi thina lokho la sifonelani la ekhaya kukhona okukhona wena ofunayo mase sesikhuluma indaba zezimali siqala ku video call sike sithi asibatshele kanyana khona abanye ababa balimalayo umuntu afone ngoba esekhala eselimele siyakhalisana nabo kakhulu lapho yibo sobathuba lapho ngiyacabanga ukuthi sabaxwayisa abantu kakhulu ukuthi sake sahekho indaba yethu yakudala yathathwa so siyacela abantu ukuthi bangaveli bayifake imali ngoba mkhulu angicabanga ukuthi ukumtshela umuntu akufakile imali cha asikwenzi lokho asikwenzi lokho khehla la bona nje makhona abafuna ukukhuluma okujulile uthola ukuthi ukuthi ubambekile umsebenzi so kumele senze i-video call iqala masizomthumelela izinduku sifike kuyena yebo khehla lami hayi kuyazwakala mkhulu wami ngiyacela ke bafethu ni subscribe ni like ni share futhi le video niphinde necomment nisho ukuthi nifuna uDr Mzizi akhulume ngani amasango ke bafethu asevaliwe amasango specially kodwa usizo lisatholakala la ekhaya fikani uzothatha lo muthi nivule izinto zenu dokotela ngicela uvalelise kubalandeli bakhe abakubukayo njengamanje babe namaholiday amahle ababukele emakhaya yebo siyabonga khehla nazi inamba zegijima phansi kwescreen abasidingayo ke futhi nazi izethu inamba ziyagijima siyacela ke futhi nilandele abazengeli bebelaphi beqiniso TV abazengeli bebelaphi beqiniso TV siyabonga Dr Mzizi thokoza khehla